Shalom, opisanan Kosabon, tensanan anggota-anggota gereja di daerah kependetaan Rosok, Kota Belut. Insan Pakembagu, aku pagirubaya di Kosabon Sabat Titi, Isalom Pinsingilanan, sekolah Sabat Dati, Sabat Titi. Alan sanda sogit-sogit kayak tepau amalidas naik dinan tepau posikahan lagi umadin binamangun mantadin berkat mantadin pertambangan mantadin lisiu daw bisam da sabat diti tempinay san tetap pakai bagu do pergi rubah isalom ditimbungan titik. Jadi tepinay sabat titik yang paidati harokot dua tembalutku nenapot tembalut iso umeso nga i elda sawal iya pon sekolah dah mantadat gereja Yayasan Pangkahak bila dapat tembalut titik kumudua nga elda Julius iya pon sekolah mantan gereja Adik jadi san pangbago asal nanganong memoros sanong Kosabon sanong kada sabat. Jadi sebelum dapat timpunya di Tempinay sanong sembahyang PAD jadi sebagai doa pembuka sanangan aku ditulung di Julius di salon doa pembuka. Baik karena tokoh tensanan tumbuh pimpinan Kusalom dan doa. Tamadahay tasundu pondorong kerajaan di sorga, ina pon sundu kuasa hom kemuliaan saat di Kaswabon hari sabat titi mengusikau hai tagina-gina komedia Tuhan sebab dit rahmat lisiundu pina tahak nukasari komedia tensanan dahai terlebih saat titi menganuhi kesempatan dapopo lombus titi pinsingelanan pelajaran sekolah sabat hinamboya Tuhan Isalalom di kelemahan-kelemahan dahai pasarahon dahai dia biarno roh sucinu memimpin dahai saralom det mempelajari ditit sekolah sabat kisam dakarati hai tensanan dit taunsi dit pelajaran dit kisam det milokanu do berkat buat dahai nagi tensanan dit anggota tambalut timoki kinongo terlebih ya Tuhan berdoaku buat tensanan di Moki Kinongau lehinom popia pengokop-ongkop di pemogunan melalui platform di media biarno berkatnu poti lombos kasari kuma tensanan di lokadau terlebih saat itu Moki ampun lagi hai di kelemahan dosa-dosa dahai biarno simbaron witi doa dahai sesuai di kauhangan Tuhan sebab tensanan di tipokionun dahai isaralom dengaran Tuhan Yesus Juru selamat dahai. Amin. amin Ya, kalau kau ada Julius di minumuruan tadi selalu doa Pak Dingino. Sabat di Tempinay, tajuk nepeti pinsingelanan tadi ataupun pergi babarasan tadi nggak koin sanai sinakagon di unikot kang ataupun isalom nepedot berosdot Melayu nggak semua generasi akan datang. Kita dati ayat utama ataupun ayat hafalan nepedati sabat titik nga isalom Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Menibai lenga araloma kumayandaw. Hindi na po cerita pembayang dati Tempinay nga ngeritan bahwa ataupun pinairan bahwa itu napakaraton nga Miradilot Victoria ataupun ya Victoria. Nakailohom na puro pinairan do Victoria nga salah satu sebab na iti na po Victoria dito tintangan na po kapiyang nga ako raom amo kita dat memakai dat matodit
biasa. Nuru na memakai na kumayan dan mikroskop. Nah, antara lain na piniradan no karaton ng bakterya nga oruhay tumongkop. Obing ro liw. Ya, tepat Rilda. Bakterya ka daw. Narita nagitihitid pembayang dati pahawadat itin na bakterya nga boleh dibasmi oleh cahaya dan matahari ataupun bahan kimia atau hanya dengan menggunakan suhu di ranggo ataupun suhu tinggi. Nga isalam pelajaran natin baino Tuhan ataupun ikinaratingan mina ngompok di pemberontakan ataupun keraton musim di zaman di lain memakai demiun. Nah, tapi naik. Mai dati di pinsing alana itu pelajaran da sekolah sabat dati. Untung diti tiuhot na pumayso diti sanangan na po na muhot di Elder Sawal. Iya pon si Hilda. Tiuhot na pada matiti Elder nga sayra na po mumoros karet na busok. Di paingharo hiti pamagunan natin tinano. Iya. Tuhat na pada nga nunu iduso di nunu opia prinsip kamayan na duso di may dahil. Oke, pon si kau. Diat asanangan aku dat mengigit dati memuka di Alkitab. Kita sinusuyan diti isalam dat Kejadian pasal 6 ayat 5. Hilo no po nga haraboros depengkah. No kita di kinorohingan karato titulun. Agayo hiti pamagunan korhian isuang ginawad titulun asar kawonsay amo osanang gisom korikot ikaraton nondo dahil kinorohingan. Jadi lebih kurang dat iri nama miagal nama tidi koi lai dati dat paingkukur itit komen dat prinsip dan dosa dititu melalui dikaratan ditit tulun dati pemagunan. Ponsikau? Ya, ponsikau Elder Sawal. Iri dapat dosa kali naretan di Elder dingin prinsip dan dosa na karaton din araat na matga. Iya. Itu naretan ada pelajaran dari bisa minukarikat menjelang kinarahingan ka. Oke, konsiko Elder tadi. Ya, megal. Tempat tu. Sumusuhod na po sa nanganong udah muat di Elder Julius Bender. Iya. Hindi na po tiba-tiba ng pengka. Manikit insan. Sira na po daw magsama ito kasari-hati at buluntok. Dulu makapil. Tanda din buluntok din. Mga edad. Baik, Polsikaw, senang sahabat kumada titisanan makiliking nango. Baiklah, iti na po tihot nga sera na po rumasa mga kita ilot buluntung. Jadi, elan dati tampinay dat gisam da saat iti pemagunan dati nga boruntung yati sabab tekano yati kita ilo kamayan dat buluntung ataupun boros dat malayo nga palangi. Nah, nunudit ratih dila tanda dila pelangi, intangan dati boros dat Alkitab isuang da Kejadian pasal 9 ayat 12 dan 13. Nah, aku rito nilo nga manku intangay dihiti Kejadian pasal 9 ayat 13 boros kana po dihiti nga po pailihon ku buluntung itawan supaya dat aintong da kayo kasiliw da isa o tanda da perjanjian di antara doho titit
dokoyo kadau dihitit Kejadian pasal 9 ayat 13. Nah, jadi elan dati bahwa itu dapat cerita di tengah berkenaan tentang iso janji di kinerahingan buat titi dinu omi keluarga dauhid nolu isaralam dit no nampak dit pemagunan oleh sebab dit perbuatan dit dosa dit oretan dit elde detinu dit bahwa dit aiso no dit tokito po di kinerahingan dit osonong dit pemagunan. Jadi oleh sebab diri minangan di kinerahingan punso itit suang de pemagunan oleh sebab data karaton dit tulun di laitno. Jadi oleh sebab dit nelan dati inu nopo nga sangulun dit momogompi dit perintah di kinerahingan nam tumanut di perintah kinerahingan nga yaw nopo nga nanuan dat kasih kurnia di kinerahingan. Jadi setelah berlaku keselamatan di nuhum keluarga dau nakalintuhun ni siya di mantadit hadia bahtera selepas di banjir tagayo di no ponu iti pemagunan di lain nga nanuan di ilo dit janji dat ilo no kamayan dat buluntung nga nunu di rati di lat janji iti nepot manusia nga harus dat menerima dat pipira syarat dat untuk menjadi bahagian mentadi kehidupan kekal. Nga elan dati iti nepot janji di kinerahingan melalui ditit di Nabi Nuh yo nga hadiah it melampaui mantadit pemusarahan ditit hadiah tulun dat tamod apalagi dia titulun da berdosa. Sebab napa iti napot janji di kinerahingan kumadinu nga pinatahak kumatensanan tulun ataupun segala makhluk yang hidup hiti pemagunan diti bahwa aiso no di banjir tetagayo dat memunso diti pemagunan. Nga aiso syarat berbeza mentadi perjanjian dit bahagian bekanu da bahagian da perjanjian kekal itu napa perjanjian da ditindak melalui tanda pelangi nga aiso syarat untuk tensanan tulun hiti pemagunan. Jadi maksud napa nga Tuhan dia hanya berjanji untuk ada di papakirim ditit air bah itu irino akon ko janji suai-suai nga cuma dia berjanji supaya dat aiso nadit hadit waig tagayo. Jadi kinerahingan pinapomom di janji isaralam di iso skala tagayo supaya tensanan na po hiti pemagunan diti nga kokito kopuriman menyaksikan sendiri dit janji di kinerahingan di. Nah, itu no isoot perjanjian unik di milhot pututon itu milhot tipuon inapot tanda daw nga bertahan segigisom selagi pot hiti pemagunan dataro. Jadi posiko elda. Oke, konsiko elda mantadet sesuai dit anaru oratian takon nari naratian takon ilo na pabuluntung nga iso batos dit alumis paintalang kopiyo kumayan na pa nga aison he kumayan diluyod dit mira diluyod dit berlaku dit zaman dino irin hot tanda dilot buluntung ataupun dit kumayan dit pelangi ka tilambuson dati paguhatan da sumusuhut diti man ko di pathaka kumadi elda sawal kambago tiuhot na pati elda nga paingka
isai magahinuh dete nunuh kopio pelajaran ataupun pinsingalanan dit anu dati mantadit dinu ijaman dati tinana dite Elda. Oke, Ponsiko Elda. Jadi ya isuang da pinsingalanan diti bintang toko isalam diti kejadian pasal 6 ayat 9. Hilo nopo nga isai inu kaditinu de. Jadi hiti nopo nga kita nandati ko iso nopo nga songulun osotiah da kinurhingan inu mati de. Kedua nopo nga aiso ganit karet dosa ya. Inul. Katalu nopo nga paimpasi paingrolot di kinurhingan ka tumanu dila ayat dila. Jadi nunu madihit anu dati apalajaran dati montok dinu dititimpu diti kadikai. Yeah. Jadi hiti nopo nga diat montok dati datimpu diti porlu inu nopo nga sumiliw dat iso ot cuntuk dit man toko tiruanai ipeng kukurohit kalokoan daw tentakan dit hiti pa yung pamagunan. Suai mentad kairi nga porlu yati dat haro tolulang ka ikaw say dati isalam da kopasyan dati miagal nila di no kadaw dat pa yung kukurohit noon say kan itit pelajaran dati Elda. Jadi Ponsiko hilok bilang kun pasampaian mentok diti soalan diti. Ya, Ponsiko Elda. Ya, miagal. Oke, Ponsiko Elda dino narongaw na datiri isai inu nunuhot anu ataupun ailanan dati mantade nu. Milona po kati pelajaran dati nga tumingkod to kanadot Jumade ataupun tingkadan to kanadot papajade de Cristiano Ronaldo dot idola ataupun tiruanan nga tiruanan to kanagi inu koy. Jadi Ponsiko Eldo sumusuhot diti senangan kumuhot kembago di Eldo Julius it kagait dat pengka nunu maratih tit inu no natimporon kante mga idael. Baik, Ponsiko. Jadi semua ang takanatit tahun sikap yo diti pelajaran diti tasaroko dahin nambo dat naretan diti sepanjang selama dit hadiah perlakunya air bah diti pemberitaan dit selama 120 tahun kumalit penduduk di sekitar daunga. Akhirnya ina penduduk litinga mereka yalan po nga minanulak di kinurhingan. Jadi akhirnya inuh no ipiro-piro hit tayam-tayam dit no pilih de suminuang dit batrah diri. Jadi setelah napodi no terjadi air badi iri napot pemagunaan dengan napunso kam diboroskan napodi ti kejadian pasal 7 ayat 23 ingkana di hinombo minangan punso di kinurhingan tensanan di pensuang hitit pemagunan hanya inu dinolukan inu keluarga daw. Jadi maksud dapat ditinggal inolu mantadit pinunso. Jadi haroh dinolu mantadit pinunso nga puji Tuhan inu keluarga daw sebagai dinolu. Jadi suang pelajaran dati tinggal nolu lupo nga naretan sebagai dat haroh pokasari ot
umat da kinarahingan di tumatap da ginaon dat hinombo dat tumanud di boros di kinarahingan. Amin. Tumanud di perintah-perintah tau. Nah, jadi kinarahingan na po tantakan diri nga minangan daw rotuay da hukum it pemagunaan di hinombo naragno. Nga harohot janji talumis kinarahingan buat ditit keluarga di nu om lagi keturunan-keturunan di nu miampai tensanan dati kadaw ditantakan di tinga kahompit di janji di pinatahak di kinarahingan dahinombo isaino pohit menerima di kinarahingan sebagai dat juru selamat tau sebagai dat kinarahingan penuntun nga kanu di bahagian dat janji kinarahingan. Nah, jadi saat lagi ditikadaw nga pemagunaan dati ayuntang dati bahwa dat sudah semakin rusak kembago. Intangan tako na po nga haro no di tanda-tanda bahwa ditit tulun-tulun diti pemagunaan nga agumo no ayuntang dati bahwa dat berbagai-bagai dat kelakuan. Hinombo ayuntang dati secara jelas hinombo nobo dat media-media dat ayuntang dati dabayno nga perbuatan-perbuatan yang jahat secara terang-terangan berlaku. Tetapi yang kita hinombohit katadaan dati haropo kasai at kawanan takoro. Kawanan domba di takoro ikomendit nolu yang masih setia. Yang masih setia yolo nepo nga tidak lebih baik dari yang lain, cuma mereka mengasihi Tuhan, tumanut di perintah Tuhan, minanarimo dikasih karunia. Jadi ilo no kemudian dilo saraku bahwa ada hanya inolu sebagai dat umat-umat kinarahingan da ilan dati kadaw da saat itu akhir-akhir zaman ditinga harohot isoot kawanan-kawanan di tokoro bangsa-bangsa yang tersisa daripada pemagunaan hinombo lisiu di kinarahingan menerima di kasih karunia Dio. Ponsiko. Ya, konsiko eldo inu po kading inu kemudian po nga beras kana pedi elda nga mantadit hukuman dit luyud tegaya dilaid isio penolom ikalorga da homit pirah kemudian dit tayam-mayam kadit nginudi ina pilih dat kinarahingan di sebab isio pe nakita kinarahingan dat benar ataupun nit nakanu dit kasih karunia di kinarahingan purimanan kuno pa ditantakan diri la eldahom ina patimpunan pasarakum agumay muhop siya dat memasay di penuhan di kinarahingan nga napasan matugari did akonya ka uruhay-ruhay 100 lebih tahun 120 tahun. Iya, 120 tahun. Tapi na ikaw ngawi, miradit batas sa kinarahingan ka daw tinano. Rumikot isyo, 120 tahun di sebenarnya amu alay datin dadan. Amin. Jadi konsiko di elda mentadit penjelasan daw dit nginu saat diti tilembusan dati tit pinsingelanan dati tiuhot na po sumusuhut titinga man ko pohoto kan bago di elda sawal tiuhot na po matitid elda nga pengka na paminggo din nakatalib nakabelajar toko mengenai dat pibatasan ataupun batos mentok dinu minggu diti belajar reatik kembagu karait diti pibatasan dinu nage nga maida dahai pentalang takuri elda nunu itotopot minan di kinarahingan pabatasay kumah di nuh kalade. Oke, konsekuensinya ya. Komen apa nga
berturut-turut dat harok saya nepo ibatas dikin ringan mentok di tulun-tulun daud hati pemgunan terutamanya inuh da kitanan dati tumanut dapat isalam dat kejadian pasal 6 ayat 18 nga inu pait batos dikin ringan da mentok dinuh dat itantakan di sanggira dat inonsay nahit batrah daud dire nga sinuh mati dikin ringan inuh didi dat suminuang dari batrah. Jadi miampai di tanganak dau it sawo dau sawonu tensanan di tanganak di sawonu di suai mentad ke itayam-tayam di suai-suai. Jadi ilok no ilot kita naik dati dat batos dikin ringan mentok dinu kain bago. Ponsiko itu. Ya. Konsiko eldo kemudian napai batos di kinaringan kumadinu di laidid mentadit timpunon nga salamaton ke kayo ke guys jadi kay. Ya. Kemudian napai salamatan nga harahiwan sayon dinu kadaw. Harahi pinanahuan di kinaringan da musay dinu don soy dinu irihom oleh karena nakabatos si kinaringan salamatnya kayo kahom sinhudi siya inu siminuang dit kapalam na salamat kapio. Ya. Natuman kapahit batas ikin rahingan kay. Ya. Jadi kumayan na po nga batas na po di kinahingan tinakumbadati ka daw nga kehidupan kekali ka daw. Kay. Ya. Jadi song kira na po nakabatas di kinahingan rim otopot na materi ti saraw. Jadi konsikawel do mentadit penjelasan dingin no saat diti rumikat rikot to na hitid kompokon diti pinsingelanan dati diti sebagai dot kautuson dit toni ba makitulong ako kay bago di Elda Julius dot manahak kautuson diti pinsingelanan dati sabat diti Elda. Baik Konsiko, sana mungkin mo kautusan data niba diti pelajaran dati nga megal diti isa dalam dit pembelajaran dati sepanjang diti minggu diti nga kanu yati dat kontong dit perjanjian di nonsoy di kinarahingan kumadinu iri nepo pertama nga nabahas isuang dat Alkitab secara dat jelas tarang. Jadi itu nepo perjanjian nga popointong dit minat di kinurahingan kuma dit keluarga dit tulun dit pemagunan. Dahin nambah minat daw keinginan daw dot menjalin dot hubungan intim bersama dit umat-umat daw bersama dit tulun dit pemagunan miagal dit hubungan daw bersama di Adam dan Hawa. Di sebelum padit no ratu Adam Hawa hilat dosa nga miagal nada di kerinduan di kinurhingan kuma di keluarga dinu selepas di no hukuman di pemagunan oleh sebab di dosa. Nah, jadi kinurhingan insan pokagu pinapot tagas yaw kaimbago di perjanjian daw kumadinu melalui dat isa janji dit ointong dati gisom da saat iti irina ikomendat buluntung. Jadi sera tako na pemintang dila buluntung nga osaro dati bahwa ina po perjanjian di kinurhingan bersama dinu nga masih tetap dan kekal selagi di pemagunan da beransur dat hiti pemagunan diti. Nah, potilambus komitmen dinu mangandati anuo sebagai dot isaot hadiah mangandati tanudo. Komitmen napa dinu kumadi kinurhingan di melindungi dit tinandau keluarga daw manta di kemurtadan berlaku akhirnya minanya lamat daw mi keluarga daw manta dit penghakiman di bencana dit sangat dat dasar dat antakan diri.
Jadi tahuri no kopi tempinahi tensanan elder. Ya. Kano to kono bersama-sama yati tumanut pengkukurohit powonsoyon pinawonsoy dit nu sepanjang di keposyon daw inoretan di elder ditinu bahwa yau no ponga dadapatan di kineringan pempasi saralom di kasalihan ketaatan hidup dan dia berhubungan dengan Tuhan di setiap saat, setiap masa. Jadi itu no respon dati kuma di pelajaran diti, respon dati kuma di perjanjian di pinatahak lakinar hingan buat tati. Jadi hiri-hirina tampinai, hiri-hirina elda ponsikau. Amin. Konsikau Elder Julius. Amin mantadit penjelasan. Jadi kumadit makikinangongawi irina serba sedikit ringkasan di pelajaran da sekolah sabat dati dot sabat diti kita juk dot koin sanai sinakagon dit rumikot. Jadi amu norikot ngai iri nga konsikau tu nuno pai norongo dati da sabat baino nga miloh da sumiliu da bibit di miloh sumuni isalom dot keposyon dati okon na poko juma di berkat untuk dati keluarga dati nga tensanan masyarakat di sekitar dati. Jadi konsikau Elda Sawal, nagi Elda Julius, di bersama-sama dati sabat iti, gisom dot kopi rubah yati kimbago. Sebelum dot kopagitong kia diati, man ko di jemput i Elda Sawal dot memimpin dati salam doa. Jadi toko pimpinan kun isalom da suara dit orangom kana kinerhingan na sundu pengen isalom kerjaan da surga insan pakai bagu mengusi hai Tuhan mantad dit berkat nu malaikat nu rusuci nu bersama-sama kedai isalom di pelajaran sekolah sahabat ditino deh Tuhan biarna tainsanan di pelajaran diti sumiliu de makanan da rohani dahai de setiap masa gisam dat lebih atagu akuat hai isalem ditit pira-pira pencobaan biarna ikataguhan dai miagal dit na pelajaran dai ditinu mentok dinu diri Tuhan berkatain nu tainsanan ia hai dai diti it minakidang ngai gisam dat itina itit firman nu it sumiliu de berkat pentikit-tikit dahai pons korea Tuhan itina penekian dahai pagi berkatan dahai ti isuang ngaran di tanaknu Yesus masih dahai amin Amin. Bisa mengkopi rubah kembagu tepinai kinrahingan memberkati.